Vidio sam što ste napravili. Ne, ja sam kriv. Ja sam actually išao upisat ime tog kluba koji ne postoji. Znam da ima selo, ali za klub nisam nikad čuo. I šta dobijem? Među slikama u pretrazi za taj klub nađem svoj video. Hvala ekipa. I nećemo pogledati taj klub, nema ga. Zato idemo ispratiti 93 lajka na komentar za NK Lokomotivu Rijeka. Klub iz praktički centra Rijeke, teren ima doslovno među zgradama, malo me podsjeća čak na Monte Carlo ta spika, a bome ne bi imao ništa protiv ni da živim u nekoj od ovih zgrada sa pogledom na teren, znači radi se o umjetnoj travi, što znači da tu problema nema sa vremenom, jedan teren je dovoljan za sve aktivnosti kluba. Iako sam vidio neke slike iz slačionice, nije baš bilo previše smisla da ih pokazujem, ali vjerujem da su osigurane na lijepoj razini i da to sve skladno izgleda. Lokosi igraju u plavim dresovima marke Joma, te sam naletio na dvije verzije. Meni ljepša naravno je ovaj grb sa brojem na sredini i grbom. Iako su nedavno utakmicu protiv Zelenga odigrali u ovoj kombinaciji gdje grba nema nego samo ovaj broj na prsima. Nema bez grba, dečki, nemojte to tako, mislim, grb, A na grbu se nalazi jedan kamion, ne, naravno, šta bi lokomotiva imala na grbu nego lokomotivu. I to bome lijepo slikanu, grb jako friendly za onako slikat na neku zgradu ovu obližnju oko terena za jedan mural lijepo. Lagana plava kružnica sa imenom kluba i već spomenutom lokomotivom. Jednostavno, jako efektno i predivno, zbilja lijep grb. Iskreno, prvi puta sam za ekipu sa Školjića čuo nakon tekme sa Zelengajem kada su odigrali 3-3, a evo sada ste svojim lajkovima me natjerali da ih evo pogledamo i da vidimo šta oni to nude. U klubu je očito naglasak na školi nogometa koja ima puno pozitivnih recenzija na internetu, tako da svaka čast ekipa, a mi idemo dalje. Ajmo denut nešto novo, ajde deni to.